Pozdravljam našeg dragog gosta Velimira Pšenić-Njirića i dobrodošli na naš braniteljski video kanal. Bolje vas našao i vas i vaše gledatelje i članove udruge. Imate jako zanimljiv, život svoj, rođeni ste u Zagrebu, završili ste u Mostaru. Dajte nam malo recite o tom svojem putovanju kroz budućnost, prošlost i možemo reći sada. Pa, rođen sam u Petrovoj u Zagrebu 1948. godine, toga se ne sjećam kak je to bilo, ali se sjećam da sam sa godinu i 2 mjeseca na jedanput više nisam imao mamu, nisam imao tatu, tata je bio ovako kockar, zabavan čovjek, Don Juan, prokockao je sve, mama je ostala sama. Sa mnom nije se smjela vratiti svome tati, mamu nije imala i dala me djedu i baki u Brežice, u neko selo blizu Brežica. Pišete pri Brežica. Znači imate i slovenčine u sebi. Imam i slovenčine u sebi, iako je djed Pšeničnik, on je iz Pregrade, pa mi je i moj tata rođen kod Krapine. Onda su me ponovo vratili, dakle prvo sam progovorio slovenački, onda sam se ponovo vratio u Zagreb, kad je mama imala novoga muža. Došao sam i onda sam rekli, ovo ti je tata, ovo ti je mama, ovo tu kaj plaće, to ti je brat. I tako sam ja izdržao do pola 4. razreda, išao sam gore u Tuškancu na Jabukovcu, onu osnovnu školu, do pola. Novi tata je bio kipar, on je radio kao suradnik Augustinčića, znam da je radio u tom velikom ateljevu, guzicu od onog velikog konja koji stoji pred Ujedinjenim nacijama u New Yorku. U New Yorku bio je suradnik toga velikog kipara i onda u neka doba više nije htio se baviti socijalizmom i to sve, on bi nešto istraživao. Ajmo mi bliže Dubrovniku, odakle je tata Njirić, i tako smo došli u Mostar. Mostar je tada bio 6 sati uskotračnom prugom sa onom parničnom Čiro do 6 sati do Mostara. Danas je to sat i pol, 2 kolima. Tu sam ostao ostatak osnovne škole, od Purgera, od Zagrebčanca, postao sam Slovenca se više ne sjećam, iako progovorim par sati kada budem u društvu Slovenaca, onda se vrate te riječi i taj jezik. Onda sam došao u Mostar, to je bila neka čudna sredina. Neki su ljudi, tad sam ja kod dijete, kako to zavija u po dana u predvečerju, dakle susret sa novom okolinom, novim ljudima, novim religijama. Prvi dan su me u dvorištu, kao junaci Pavlove ulice, jer djeca to čitaju ili ne čitaju, danas nemam pojma više. Izbacuje se i te lektire pomalo iz... I mene su tamo zarobili u dvorišti, što sam u dućan i vraćan, zaovezali su me za one boriće, mali čepre, sa nekom žicom po nogama. Gledoliki priznaj otkud ti ovdje, ko si, šta si. Tako sam se morao onda dokazivati i tući i svašta sam ja naučio u toj čepce. Znači imali ste svoj život, ajmo reći malo i... Da. Onda mama je uvijek govorila, nemoj to od prezime službeno, rođen sam Pšeničnik, usvojeni Njirić. Nemoj to Pšeničnik gurat, naprijed puno kasnije sam ja tek saznao šta je to Pšeničnik. Dakle, moj tata Branko imao je brata Srećka, svi su sad pokojni, a brat Srećko je bio zaljubljen još u gimnaziji u Poglavnikovu kćer Ante Pavlovića. I ta je ljubav trajala, dakle svi su završili u emigraciji kako su završili. I da skratim priču, ja sam prvi put u životu uživo vidio Srećka pred ili poslije ovih izbora prvih demokratskih, jer prije rata kad su bili. I onda rekao Srećko, koliko sam sa udbom i bezbednosti popio kava, pa kaže morao si to. Pa dečki su radili svoj posao, morali su zaraditi svoje plaće i tak dalje.
to je pase, onda recimo došao sam u Zagreb nakon gimnazije studirati pravo. 700 nas je upisalo prvu godinu, završilo je samo 120 od tih 700. Krivo ste išli. Krivom pravcu sam išao. Mene je onda posjete teatru ITD, tih 68. 69. Hrvatsko proljeće, to me nekako usmjerilo u studentsko kazalište, bio u studentskom eksperimentalnom kazalištu, ostavio pravo, išao 2 put na prijemne iz glume, srušili me, da bi mi se nakon 30 godina rekli, pa mi smo znali kad ćemo s tobom, da smo znali da si tak dobar, ne bi te pustili. Ali po ovome sada, kako se zove, vi imate, znači, jednu mamu, 2 tate, a svaki je imao 4 dedeka, da. 3 su djeda, jedan je od ovoga usvojenoga, međutim, ove bake su bile jako fluktuirajuće, tako da imam 4 bake i sve to skupa. Dakle, mene je uzeo tu teatar, ja sam ostavio u 3 godine, ostavio sam pravni fakultet, posvetio se kazalištu, imam tako jednu, kako bi rekli, američku biografiju. Nemam potvrdu da sam glumac, od struka mi je priznala da sam glumac, žiriji su me nagrađivali, Englezi su mi napisali da me čeka na nekom festivalu u Yorku tamo, da me čeka velika budućnost na međunarodnoj international scene, da sam crossed language, da sam prešao ove jezične barijere i sad ja malo u Hrvatskoj, pa da, nagradili su me i braća Srbi na nekom festivalu kao najboljega glumca, pa malo Bosna i Hercegovina i eto, to bi bilo sve, ne mogu se odmaknuti od kazališta. Kazalište je naprosto prostor u kojem sam ja uspio ostati živ i to što jesam. Kako to da ste se odlučili na suradnju sa Kulturno-športskom braniteljskom udrugom? Pa znate šta, dođu godine, 42 godine profesionalne kazališne karijere, prvenstveno glumačke, kazališne, i budi dobar državi, budi dobar kazalištu, budi dobar publici, budi dobar ženi, 2 sam se razvodio sa istom suprugom. Sa istom, da to potvrdimo. To je malo već. I onda sad, kad nakon 42 godine odeš u mirovinu, naprosto imaš vremena za sebe. Onda izašao si iz mašine, malo se i sudbina pobrine da sretneš prave ljude koje sam sreo u vašoj udruzi, koji se bave, isto imaju prostor koji može biti i kazališni prostor, i plus toga ta određena plemenitost i samoga kazališta i same udruge i potreba koje postoje oko nas, tako da sam si našao jedno lijepo i kvalificirano mjesto za nastaviti to neko poslanstvo i društvo. To neko poslanstvo umjetničko, kulturno, humanitarno. Počeli ste raditi sa Kulturno-športskom braniteljskom udrugom sa predstavom Rođaci, ali sada kroz ovaj period što se odradilo to sve, recite mi, vidim da planirate i rođake sa Magom Peršić napraviti, znači... Da, moj kolega, glumac koji zajedno sa mnom igra, Miro Barnjak, u Rođacima koje smo odigrali 168 puta, nekad za 20 ljudi, nekad za 8, nekad za 300, jednom čak i za 1000 i nešto, na Bubice, u jednom velikom polju. On isto hoće da promijeni pravac u svom životu, vjerojatno će završiti negdje na nekakvoj velikoj filmskoj školi u Dublinu. A to je predstava koja je rođena u ratu, koja je rasla, onda je nam moj partner, pokojni Toni Pehar, umro, pa sam to sad ponovo prije 5-6 godina obnovio i raširio sa 55 minuta na sat i 20, skoro kako koja izvedba. To je strašno smiješno, to je ne samo istina je smiješna i šteta bi bilo to ne igrati dalje. Baš me jedan od kolega pita šta ćeš ti kada ti Miro ode sada u Dublin. Pa rekao, zamijenit ću ga. Pa ko će igrati? Rekao, žensko. Žensko? Pa da, žensko hoće igrati muško. Mislim,
ako je Dustin Hoffman mogao igrati žensko, može i ovdje neko žensko igrati Stipana. Znači dobro, ajmo reći Stipana, ali znači ona bi mogla Anđu igrati, biti Stipan. Ja sam joj u nekom telefonskom razgovoru predložio da to bude Anđa, ne, hoću igrati muško, hoću biti Stipan. Dobro, žensko, ako misliš, postoje probe, postoje dogovori, budemo vidjeli na šta će to sve. Evo dobro, danas ćemo malo i o ovoj predstavi vašoj Rat i ljubav gdje će premijerno biti prikazano u Valčeslavu Lisinskom, pa već 25. idemo u Centar za kulturu Trešnjevka, a potom 22. u Josip Dol, u hotelu Josip Dol, znači malo recite o tome, eto. Ja sam napravio, dakle moram imati i nešto što je lako putujuće, što se može igrati u ćošku neke sobe, što se može igrati na velikoj pozornici, na maloj koferu ruku, uvijek smo bili putujući, barem oni prvi glumci od grada do grada, od sela do sela, od doma kulture do doma kulture. Tako da ja to nešto sam u kazališnom smislu nisam ništa do sad radio, pa mi se to u udruzi, budući je to i jeftino za produkciju, a meni je izazov da pokušam sam prezentirati nešto, napravio sam kompromis. Dakle, napravio sam stand-up komediju koja je u biti pola je stand-up, improvizacija dogovorena, relativno fiksirana, 30 minuta, a drugih 30 minuta su neke stvari koje su fiksirane, koje sam ja glumio, koje sam igrao i one koje nisam, ali sam sve to logički isprepleo u jednu cjelinu, da bude i pametno, i smiješno, i ozbiljno na koncu konca, jer takav nam je i život. To je sve skupa jedan miks. Dobro, i imate u pripremi zločesta predstava recite malo nešto o toj predstavi, jer ta zločesta predstava, koliko sam ja uspio vidjeti malo iz scenarija vašeg, ukrasao malo scenarij da pogledam, imao sam prilike vidjeti da će tu biti Romeo i Julija na zagorski način. Da. Zločesta predstava, to mi je palo na pamet da bi se to moglo napraviti sa 2-3 glumca putujuća isto i da bude jako smiješno, a da bude istinito, ali smiješno, jer nekad se i tragedijama na koncu konca počnemo smijati, šta nam je sve tragedija napravila, taj nas smijeh spašava, a radi se o sljedećem. Vidite da su jako popularne i na internetu članci i u časopisima o muško-ženskim odnosima, svi to nešto istrašujemo, voli me, ne voli me, kad će me voli, da će me voliti, kako ćemo se rastati, pa zašto ćemo se rastati. U biti, u svima nama se ponavljaju isti procesi emocionalni, ajmo sad reći da je muško-ženskih, žensko-muških odnosa i početaka i završetaka, a pisati o tome nisu bili imuni ni veliki pisci, pa ni mali, ni oni srednji. Tako sam ja u tu predstavu ukomponirao nekoliko dijaloga klasičnih, ne znam, od Držića, od Šicgala o odnosima muškaraca i žena, sa nekim komentarima stavio to u jednu cjelinu od sat i 10 minuta, gdje ima i Romea i Julije. Dobro, tu Romeo i Julija, vi glumite u biti oca od Julije. Ja tu budem vjerojatno, možda ga budem i glumio, jer će mi biti samo glas iza scene, jer u toj sceni je bitan odnos Romea i Julije. Oni su vjerojatno tu neki gumbeki iz Zagorja, isto hormonalno jako potrebiti jedno drugome, kak znam hrvatski potrebiti. A tu će vam inače, kako se zove, koliko sam shvatio svega toga, raditi, Mada Peršić će raditi Juliju, a Denis Bosak Romea. Tako je. Na zagorski način i da je Denis Bosak u biti samo prepravio vaš tekst, kako se zove, stavio sve na zagorski. Dakle, nije moj tekst. Ja sam taj tekst našao sasvim slučajno istražujući tekstove, dijaloške tekstove o muškarcu i ženama. Ovo ćemo uzeti iz Držića, ovo ćemo uzeti iz Šekspira, ovo ćemo... I naletim na jedan tekst koji se zvao Romeo i Julija iz Bosanske Dubice. I to je funkcioniralo
Ali rekao, sad kad sam u Zagrebu, sad kad sam povratnik, moram se malo sjetiti ovih naših zapetljancija vinogradskih i tako je kolega mladi to uspješno prebacio na zagorski i mislim da ćemo umirati od smijeha. Tu će biti, kak se zove, i Elizaveta Brodić. Apsolutno. Ona je ove godine osvojila i zlatni taj studio. Jest. Malu neku nagradicu. Tu je naš i cijenjeni glumac Đorđe Kukuljica, koji će isto igrati po malo me podsjetio. I on će igrati Pometa. Slavnu Pometa i Petrunjela iz Dunda Maroja i tako dalje. Međutim, to smo mi sve malo obezobrazili u formi, tak da bude to i za mlađe od 16 godina, neće biti toliko bezobrazno, ali bit će iznad svega veselo. Dobro, i još za kraj, kak se zove, evo, pozivamo sve gledatelje, slušatelje da pozivamo vas na Rat i ljubav stand-up komediju, danas u 20 sati u Vatroslav Lisinski i 25. u Centar za kulturu Trešnjivka. Pozivamo sve građane Josipdola da nas posjete 22.3. u hotelu Josipdol. Super, hvala. Evo još jednom da vam se zahvalim na dolasku u naš studio i vjerujem da ćete danas odraditi fenomenalnu predstavu, da će to biti i u Centru za kulturu i Josipdolu i da će ta predstava poživiti jako puno. Mora, jer inače ja ne znam šta bi, ja bi onda trebao umreti odmah, ja ne bi to više radio dobro, ako ne budem trebao nikome, onda adio Velimire. Dobro, ja vidim da vam pomaže puno i Aronija Bir, pa... moram se, čujte, ja sad imam 71 godinu, sam napunio 21. Ja sam isto 17 cijelo vrijeme. Nemojte. Ali ja se s tim biljkama šopam već nekih 18 godina sa ginkom, tako da doktori kad su nešto mjerili protok, pa kaže ti imaš 15 godina manje. Molim, nema bekopir. Ne, kaže, krvne žile su ti mlađe. I sad kako je jedna marka ginka prestala se proizvoditi, ja sam pronašao aroniju, čaj, sok, pivu i mislim, evo. Pa evo, vidim da se ljubate kad zove, znači viroza vas nije uložila, nije ovaj godine prvi put. Pluća, ničega, Prvi put. Znači, zahvaljujući našem ministru zdravlja, kako se zove, vi ste uspjeli. Uspio sam. Dragi ministre, hvala puno. I hvala našoj državi. Još jedan put da vam se zahvaljujemo na dolasku u naš studio i nadam se da ćemo se i dalje susretati, viđati. Hoćemo, ako bude aronije. Hoćemo, bit će. Pazi. 3, 4. Rekla da ćeš doći na prvi randevu. Noć je oko mene svud je tama, a Marijana spava sama i ne zna da sam tu. A ja pod palmom sedim sam, a oči sklapa sam i tužan čekam dan, žuđen dan. O Marijana, slatka mala Marijana, ja ću te čekati dok svane dan. La la
ćeš doć. Ja se zovem Perica Šafranek. Tata kaže da su mi Šafraneki uzor poštene zagrebačke obitelji i da bi o nama trebalo napisati knjigu. Zato ja sve što vidim pišem u dnevnik da se može pročitati za 1000 godina. Čuj, ja ću se odmah vratiti. Ide malo prek Šnidaršiću. Opet. Ma ne, štel bi se malo porazgovarati o Abesiniji. Baš sam sad o tom čital u novinama. Da, dobar izgovor, već se dugo nisi napil. Ma ne, nije to. Radi se zbilja o Abesiniji. Ti nemaš pojma kak je tam opasna situacija. Samo Abesinci se ne budu dali, draga moja. Nisu ni oni mači kašalj. Mama kaže da su naši susjedi obični burgeri, ali tata kaže da se to nas ne tiče. Ispod nas stanuje teta Bajs. Ona ima mačku i puno krasnih rogova. Svi kažu da je te rogove ona nabavila svome mužu. Ja mislim da to nije istina, jer gospodin Bajs ide u lov, a teta Bajs uopće nema pušku. Preko puta stanuje teta Beta i gospodin Karlek. On je dimnjačar, pa se moramo primiti za gumb, jer nam se onda ispuni želja. Moj naklon? U našem dvorištu je još i gospodična Marijana. Gospodična Marijana ima pegleraj. Oni koji dođu s paketom, to su mušterije, a drugi bez paketa su rođaci. Kad dođe rođak, onda gospodična Marijana spusti zastor. To je zato što se moraju važno razgovarati. Stari gospod Miško uvijek govori da je prije bilo bolje. K nama joj spada i teta Mina. Ona ne stanuje kod nas, ali dođe skoro svaki dan. Tata kaže da to nije zbog naših lijepih očiju, nego zbog objeda. Kaj si pročitala ovu knjigu, ha? Baš čitam. Aha. A budeš mi posudila kad pročitaš, buš? Kak ti se sviđa? Ne znam, baš mi nije tako zgodan. Nekak mi je preveliki. Pa to je najnovija moda. Po svim žurnalima su samo takvi šeširi. Viš, ovak široki, tu napred malo na dole. A ti nemaš pojma o modi. Čuj,
Ak ti ovoga nećeš nositi, daj ga meni. Baš mi dobro stoji. Aha, tu si. Ana, došli li Franjo, možemo ići jesti. Franjo, kak ti se to pada, ha? Šešir. Zanima me kako to da si onaj šešir dala Mini. Šta na njemu ne valja, kaj mu fali? Pa nemoj biti smešan, tata. Ti šeširi se ne nose već 2 godine. Dobro, ako se sad ne nosi, to ne znači da opet neće doći u modu. A kaj sam mogla kad ne prosila, znaš da je sirota. Sirota. K nama dođe jesti jer novce čuva u banki. Nisi ja slijep da ne vidim kako to ide. Tiše, čućete. Idemo jesti. Pa nek čuje, baš me briga. Ja ću joj to sam reći i to sad odmah. Dobro. Kako je to fino. Čuj, kaj si metnula u taj sos da je tak dobar, ha? Pa nema više ništa na toj kosti, polomit ćeš zube. To je unutra mozak. To je jako zdravo. Ču, Ana, buš mi zamotala u papir komatove govedine. Da imam za večeru. Franjo, kaj nekakve govedina danas odlična. Ne znam. Gdje su mi novine? Nisam ih vidjela, kam si ih metnula? Kaj to? Novine? Novine. Tu su novine. Ja sam si malo pogledala nastavak od Zagorke. Ostavi mi zadnju stranicu, onu kaj ne čitaš. Tu imaš sve pa si čitaj. Jedem prek Šidarčiću. Čekaj, tata, imamo još bazlamaču. Neću. Kaj se, Franjo, možda ti neke srdi? Ma ne znaš ti njega, valjda se ustav na levu nogu. Luki, teta, idemo na izlet. Mama! Mama! Ne deri se, Koroslan. Čuj, dok se mama spremi, jedem malo prek Šidarčiću. Pa me pozovite. Dajte se, gospođo. Dobru zabavu! Hvala, doviđenja. Dobro jutro. Kak ste kaj? Dobro, kak ste vi? Ide. Mama! Kaj ga lamiš, Perice? Pa idemo na izlet. Pa kaj onda? Tata! Luki? Tata, idemo. Evo odmah. Daj mi još jednu na brzinu. Još jednu. Baš mi paše za želudac. Ja mislim, ak bi Balvin lupnul šakom po stolu, Mussolini bi moral poditi rep. Jedan Mussolini? Ne, tako jedan. Ah, kaj? Sve su to lopovi i fakini, ja ne verujem nikom. Ne, prosim, to nije točno. Nikomu ne. Pardon, za Mussolinija ne velim, svaka čast. Ali Balvin je čovek. Franjo, dobro, pa šta ti misliš? Evo, odmah. Zapiši na račun, moram se žuriti. Franjo! Luke! Doviđenja, sused. Ne razumijem kako si se mogla tako glupo dogovoriti. A ti samo šuti, znaš, da ako zakasnimo to neće biti radi mine, nego zna se radi čega. Pardon, ne misliš valjda reći da ću ja biti kriv? Jesam li ja čekao tebe ili ti mene? Perice, ko je koga čekal? Molim te, ne pravi cirkus na ulici, šta će ljudi misliti. Baš me briga, neki ne briga! Možete biti sram, kakvi su to izrazi? U redu, mogu ja i šutiti. O, klanjam se. Perice, pozdrav milostivu kost. Luke? Koliko je sati, Franjo? Mene ne trebaš ispitati. Izvoli primiti na znanje da sam ja uvređen i neću više progovoriti ni reći. Čekaj, Perice. Deco draga, baš da vidim kaj nosite za jesti. Ja bom nisam ništa uzela sobom, računala sam vi ćete imati viši, pa onda šteta da se baci, ne? Jesus, kaj je to? Orehnjača. Da probam jednu šnitu, ha? Znaš da ti je orehnjača dobra. Bog me sve. Samo, kad nema premalo file. Komu nije po volji ne mora jest. Ne, ja sam rekla da baš je dobra.
Perice, hoćeš kušat, ha? Nećeš? Franjo, moraš priznati, izgleda ti je bogovska kuharica. Pa ne moraš sad pojesti svo rehnjaču, popodne bu ti bolja. Ne, već ti sad jako dobra. Ma da sam reći, časno reći, izlišna je. Aha, vinja. Kaj, nemam ja ništa. Ajde. Mama, ja sam žeda. Piti ćeš poslije, sad idemo prvo u crkvu. Perica, odi ti s menom, ja ti bom kupil šabeso. Ma kamo ćeš opet, tek smo došli jer ti moraš već lokati. Pardon, prvo ja u crkvu ne idem. A ak si hoću popiti gemišt, to je moja privatna stvar. Dobro, Perice, idemo mi. Ajde. Uostalom, ja danas s tobom uopće ne razgovaram. Ja se tebi, draga moja, divim kako ti možeš s njim izdržati. Kak je vruće. Ja bi se Bog me uvredila. Ne bi ga više niti pogledala. Joj, gle kaj lepo, Mina. Perice, kamo ćeš? Poslije ćeš. Neću, mama. Ostavi djeko. Poslije ćemo gledati, ajde, s mjesta siđi dolje. Daj ruku. Idemo, čeka nas teta Mina. Mi sretni smo bili, s jednega peharčeka skupa smo pili. Donesi cvijeće Svetoj Ani. Sjetila sam se u crkvi pa sam dala dinar u škrabicu. Bila bi dala u tvoje ime, ali imala sam samo jednu desertaciju. A Boga što mi je bilo preveć glašić. Samo trenutak, milostiva. Kaj je to? Jezus, nemojte, zašto? Već je gotovo, hvala lijepo, Kistihant. Ja znam da se ne pristaje ovako atakirati na jednu damu, ali ja se nadam da će mi milostiva gospođa oprostiti ovo malo deranžiranje. Ako dozvoljavate, moje ime je Fulir. Drago mi je, Šafranek. Drago mi je. Ja bih bio počašćen ako bih mogao doznati gdje mogu milostive gospođe isporučiti sliku. Ja sam uvjeren da će ovo biti krasan snimak. Mislite? Samo vam ga mi, dragi gospod, nećemo platiti. Mi se nismo s vama ništa dogovorili. I prosim lijepo, nitko nas ne može prisiliti da damo vama novce. To bi se bi izbite iz glave. Milostivica je krivo razumjela. Ja prosim, nisam nikakav šnel fotograf. Ja ne snimam za novce. Ja snimam iz umjetničkog užitka. A, tak. Je pak, onda nemojte zameriti. Nisam znala. Znate kak je, već mi se više puta dogodilo da su me slikali. Onda traži novce unaprijed. A za slike se poslije možeš obrisati. Nikad ih ne dobiš. Kaj ne, Ana, da je tak bilo, a? Milostivica, molit ću još jedan snimak, je? Ali nemojte, zašto baš mene? Pa slikaj se, Prosim, kaj te košta? prosim, tu gledati, je? Je. Ne, ostanite u ovoj A pozi. kaj bi... Prosim, samo malo podignite glavu, je? Fino. Tako ostati, prosim, je? Milostive, imate jako fotogenično lice, pardon. Nikaj. Prosim, tu gledat, je? A kam? Aha. Ovo te proći. Ne micat se, prosim, tu gledat gore, je? Moment, samo, sad. Gotovo, Kistihant, hvala lijepo. Smijem neka pitati, a vi izradite samo jednu sliku ili više njih? Rado bih i ja jednu dobila, ak bi to bilo moguće. Samo bojim se da sam baš onaj čas kad ste nas slikali držala fehrova. Pa me se morti nije vidjelo, ne? Milostiva, ovo će biti jako umjetnička kompozicija. Vaša glava ovako naprijed, u kosi sunčevo svjetlo, od svega krasni oblaci i nebo. Bićete jako lijepi. Šteta što nije kolor. Jeli? Ma nemojte, ozbiljno. Najozbiljnije.
Rukicu, Štenge, strme. Hvala lepa, vi se vežite, kavaljer. Hvala. Milostiva. Hvala. Joj, mi bi sad zbilja morali ići. Meni je žao. Ja ću biti tako slobodan pa ću vas posjetiti. Hvala lepa. Kristijan, bilo mi je jako drago. Perice, reci gospodinu hvala za sladoled. Ništa, sinek. Tak mi se zavrtelo. Klanjam se. Gore. Milostiva. Doviđenja. Moj nakloni. Hvala lepa na društvu. Prosim. Hvala lepa. Klanjam se. Moj naklon, ja sam Fulir. Najljepša si ti od sviju žena, samo biti tvoj, to san je moj. Zamamna si... Baš lepo pevaju. Ovo je tebi lepo pevanje. Te god glupost. Ti šlageri uopće nisu nikakve pesme, nego obično prenavljanje. Za to ne treba ni glasa ni sluha. Da, tebi je glupo sve što je moderno, a vi ne znate ništa drugo nego zato braćo Pimoga i u boju boj. Pardon, to su naše stare hrvatske pjesme. A u boje da pače iz opere Zrinski, ako baš želiš znati. Svaki čovjek ima svoj ukus. Od njih je daleko, ah, moj život. Čuj, Nina, kaj je to fotogeničan? Kaj? Ono, znaš ono. Fotogeničan. Kaj znam? To je sigurno nekaj u vezi s fotografiranjem. Pita Franju. A kaj bu njega pitala? Perice, odi jesti. A znaš na koga on mene podsjeća? Ne. Na Klerka Gebla. Je. Iz onog filma San Francisco. Sjećaš se? Pa to smo skupa gledali. Da, on je bio isto tako romantičan. Ovi današnji muškarci ovdje to su prosti kak šlape. A, da. Zakaj? Ko da se ja ne znam itekak lepo ponašati. Da pače u uredu mi svi kažu da sam gospodin i kavalir. Ma Franjo, mi govorimo o jednom gosponu s kojim smo se malo prije upoznale. Zove se gospodin Fulir. Kako se zove? Fulir? Nje. To ime sam već čulo. Čini mi se da moj šef ima rođaka koji se tak zove. Da to nije on. Ovak zgledi. Visok je, elegantan, malim brčićima. I ima zelene oči. Ma kakve zelene? Brown. Ma zelene kad sam vidla. Ma Brown valjda znam. Ima ovak malo dužu umetničku frizuru. Ne znam. Baš mi je žal da se nisam s njim upoznal. Bar bi se imal s kim razgovarati. Perice! Isus Marija, si ti to vidla, ha? Ovi balavci ovdje više nemaju nikakvog srama danas. Kaj se toga tiče, Bog me ne bi ni tebi škodilo da te koji malo povali negde za grmom. Prostak jedan. Ti si obična svinja. Kako se možeš tako izražavati? Dobro, ja sam svinja. Hvala lijepo. Ja se ne smijem ni našaliti. Pa da, ja nemam tako otmjene manire ko oni jebivetri u romanima. Ali meni se može reći da sam obična svinja i to još pred detetom. Hvala. I zbogom, kad me vidite, možete me se nadati. Kam opet? Dajte briga. Nema mec, nema, pa ja sam rekla. To si sve ti kriv, ja sam lepo rekla da treba ići ranije, ali on se ne zna dignut kad sam većije. Mogli ste ići sami. Meni ne treba ničija planja. Da, nema, idemo natrag. Pojdi se daj. mrežom. Gospodična, ovdje ima jedno mjesto za vas. Kaj ima jedno mjesto? I pa idem se onda ja sesti. Gospodična, ovdje je jedno mjesto za vas. Ona je moja sestra, to je gospođa Franjo, Ana, ja sedim. Hvala lepo za mjesto, hvala lepo. Ni tu nema mjesta, idemo natrag. Nek idu vrit. Mama, eno gospoda Fulira. Daj mi ruku. Pusti me, valjda ja mogu sam, nisam pijan. Dobro, valjda Bolje, vidim. nećeš valjda reći da sam ja pijan. Požuri se, hajde. Ovamo milostiva, ovamo, izvolite. Izvolite, nažalost imam samo jedno mjesto da sam znao. Izvolite sjesti. Ali ne, hvala, samo vi sjednite. Pa ja vas molim. Ne. Izvolite vi sjesti, ja ću stati. Ne, ni govora, mnogo vam hvala, ja mogu stajati. Kad vam kažem. Čekaj, ako ti nećeš da ja ću sesti. Baš su me noge zaboljeli. Ju. Kak je vruće, oprosti. Eto, sad ste ostali bez mjesta, žao mi je, oprostite. A da vas upoznam, ovo je moj muž. Drago mi je. Ovo je gospodin o kojem smo ti pričali. Fulir. A vi ste taj Fulir. Hvala za mjesto. Prosim. Ja sam mjesto prepustio milostivoj gospođi. Pardon. Da li vi možda poznate doktora Brleka? Koga, prosim? Dragica Brleka. Čini mi se da ste vi u rodu. Ne. Ne? Onda je to valjda neki drugi Fulir. Znate, doktor Brlek je moj šef. Je? Drago mi je. Krećemo. Ljubit ćeš te iznenada, jer u tom srcu postavi
Ja ljubim, la 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 la. Ja ljubim, jer ljubav krasi život naš. Milostivan, pa vi imate divan glas. Bravo. Ma nemojte, ja vam uopće ne znam pjevati. Tko vam je to rekao? Vi pjevate tako muzikalno. Molim, nastavite. Joj, ne. Kad vas molim. Pa ako baš hoćete. Ja ljubim, jer svoga srca glasom poje. Ja ljubim, jer ljubav krasi život naš. Ja ljubim, jer koliko hoće srce moje. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj zna. Tata jutros nije otišao u ured. Rekao je da mu je glava kao bačva i da će se raspuknuti, pa ju je mama morala jako stisnuti s ručnikom. To su oni mulci kod Svete Ane točili bučku riš mesto vina. Svinje prevarantske. Take bi trebalo poslati na galge. Sad bi mi dobro došel. Kakav feferon ili bar kiseli krastavac. Ja ljubim, jer svoga srca glasom poje. Ja ljubim, jer ljubav krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti srce. To je retkost da si ti jedan put vesela. Kaj ti možda smeta? Ne, da pače. Samo tak napred. Odmah je u kući ljepše. Baš si nekaj mislim. Kak se tebi sviđa onaj fulir? Fulir? Zašto? Vidiš, ja mislim da bi on bil dobra prilika za Minu. Ma ti si lud. A ne, to je da pače jako dobra ideja. A Mina bi sigurno bila za to. Kak se tebi čini? Ti imaš uvijek nekakve morske ideje. Zakaj? No istina je. Ona je malo starija od njega, ali to nikaj ne znači. Svakome se nađe slaba točka, draga moja. Izvinjavam, milostiva, što sam bio tako slobodan. Možda sam došao u nezgodno vrijeme. Ne, ni govora. Da pače. Samo izvolite. Milostiva, ovo je za vas. Za mene? Primi. Hvala lijepa, ali niste trebali. Izvolite u kuću. Ploče stare železo. A za milostiva, fotografije su ispravljene jako dobro. Mogu reći da sam iznenađen kako ste fotografirali. Ma nemojte, to vi meni samo laskate. Ne, ozbiljno. Jeste li možda za jednu kavicu? Pa sad ako ste tako ljubezni kisihant, vama ne mogu odbiti. Mama, a kad ćemo vidjeti slike? Erice, budi pristojan, kakvo je to ponašanje. Oprostite. Izvolite sjesti, ja ću odmah skuhati kavu. Hvala lijepo. Odmah.
Dečko, a kak se ti ono zoveš? Perica. Perica. Onda ti, Perica, već sigurno ideš u školu. U koji razred ideš? Sad ću ići u 3. U 3. Tata nije kod kuće. Nema ga, on je u uredu. Znaš šta, Perica? Hoće da ja tebi pokažem lijepo slikice pa da se ti možeš ići igrati, ha? Hoću. Ajde. Čekaj. Tako. Evo, ovo si ti. Jako vam je zgodan, mali. Je li? Evo sačekavica odmah. Dečko, a kad tata dolazi iz ureda? Oprostite ako ste dugo čekali. Žurila sam koliko sam mogla. Izvolite. Hvala lijepo, milosti, jak isti hant, ali ja bih vam radije prije pokazao slike. Perice, ti se sad možeš ići igrati, ha? Pardon. Hvala. Evo, ovdje ste svi zajedno. Perice, a znaš li ti risati, ha? Znam. Znaš šta, ako mi lijepo narišeš konja, ja ću ti dati 2 dinara. Hoćeš? Hoću. Imate pijanino? To sigurno vi svirate, milostiva. Ne, Perica, on ima satove, ali sad su ferije. Perice, hoćeš li gospodinu nešto odsvirati? Ma ne da mi se. Hvala lijepo, milostiva, nije potrebno. Evo, ovdje ste mi se, nažalost, malo pomakli, pa je slika malo unšarf, ali zato ste na ovom snimku ste ispali komilfo. Vrlo šarmantno. Za vas je zbilja šteta, milostiva, što niste filmska glumica, kad imate tako fotogenično lice. Ma nemojte, to nije istina. Ne, najozbiljnije, pogledajte sami te crte, taj izraz. To je wunderschön. Perice, znaš šta? Idi lijepo risati negdje gdje ti je svjetlje da ne pokvariš oči. Ajde, dragi dečko. Možda si talent za crtanje. Kod djece se to nikad ne može znati. Da. Mama, gdje bi crtao? Pa ne znam. Možeš ići u dvorište, tamo ti je najsvjetlije. Jo, to nije zgodno. Mama, baš mi je zgodno u dvorištu. Baš mu je zgodno. Izvolite kavu. Sigurno se već ohladila. Ovo smo u Stubičkim toplicama na kupanju, prije 5 godina. Nevjerojatno. Zašto? Kakva figura. Milostiva, vi niste svjesni kako dobro izgledate. Ma nemojte, to sigurno svakoj kažete. Ti ne znaš da tebe obožavam. Oprostite, ja sam poštena žena. Mama, evo ga, narisao sam. Narisao sam konja. Dobro, izvolite još kave, sad će skoro doći moj muž kući. Je, onda ja idem. Ja se nisam mislio dulje zadržavati. Narisao sam konja. Fino, baš lijepo. Onda molim 2 dinara. Perice, kako možeš biti tako bezobrazan? Nije dečko kriv. Evo, kad si bio tako dobar, evo ti 2 dinara za bombone. O, vi ste stvarno veliki kavalir. Milostiva, nije u pitanju. Perice, vi si rekao gospodinu hvala. Ma rekao sam. Milostiva, ja sam skoro zaboravio. Slikice, da. Izvolite. Hvala. Onda ja sad idem. Zar već? Milostiva, ja bih volio s vama razgovarati u 4 oka kad vas mogu vidjeti. Joj, to je nemoguće. Milostiva. Žao mi je. Razvisite moje gesle poštenje i diskrecije. Joj, ne. Milostiva, sutra poslije podne kod paviljona na Zrinjavcu. Ne, to je nemoguće. Milostiva. Ne, to ne dolazi u obzir. To je vaša posljednja riječ? Da, ne. Dolazi moj muž. Pardon. Čini mi se da se mi od nekud poznamo. Tata, to je
Gospon Fulir, narisao sam konja pa mi dao 2 dinara. Vi ste Fulir. Ja sam, baš sam sad upitao za vas. Pa što vas meni nosi? Ja sam milostivoj gospođi donio slike sa izleta. Aha, pa koliko smo dužni? Joj, ne, molim, nemojte me vrijeđati. To je iz prijateljstva. Dobro, onda ćemo bar nešto popiti. Maži, Perice, odi gore po flašu i skoči do Šidašiša pa donesi 1 litricu. Hvala lijepo, vrlo ljubezno, ali ja sad ne bih imao vremena, ja žurim. 1 litricu bomo popili, valjda ne? Kaj više volite, belo ili crno? Ili možda pleševičko? I prosim, ako baš inzistirate. Dobro, Perice, onda pleševičko. Ajde, brže. Kiselu? Ne, kiselu imam gore. Izvolite, izvolite. Ne, samo izvolite. Hvala. Samo vi izvolite. Samo izvolite napred. Hvala lijepo. Za jedan čas radosti i dana Bravo, milostiva. Dragi Fulir, baš je dobro da smo se nas dvojice sreli. Je. Živili. Milostiva. Ako se smije pitati, čime se vi zapravo bavite? Čime se bavim? U posljednje vrijeme najviše akvizicijom. Na tome se može dobro zaraditi. Ko ima dobre veze. Ja znam jednoga koji je tak sagradio kuću na Savskoj cesti. To je Šoštarić. Ali ja mislim da bi vama ipak najbolje pristajao umjetnički poziv. Vi se u to stvarno razumijete. Milostiva, to ste dobro primijetili. Ali ovim našim provincijalnim prilikama. Pa molim vas lijepo, ko kod nas ima razumijevanja za umjetnost? Da, žalosno. Je u svijetu je to sasvim drugačije. U svijetu. Pardon. Prosim. Jeste li vi oženjeni? Ne, ja sam Ledičar. Dečko. Kaj sam ti rekao? Gluposti, molim te. Ja ću vam reći, dragi Fulir, za vas bi bilo najbolje da si nađete dobru ženu, po mogućnosti s nešto kapitala. Tako vam je to. Ma, otkud ti znaš šta bi za gospodina bilo najbolje? Nema svaku sreću kao vi pa da nađe takvu finu i šarmantnu suprugu. Ja ne kažem da je ona loša žena. Ima još i gorih. Takav vam je on uvijek. Ali s menom vam je to drugčije. Ja sam takav da meni treba sloboda. Kad bi mogel, ja bi se odmah priključil istraživačima Amazonke. Ma nemoj. Ili recimo Konga. I ne bi vas bilo strah. Ne, čujte, ja imam tak hrabro srce da bi mogel golim rukama loviti divlje zvijeri. Daj, nemoj toliko piti, onda govoriš gluposti. Ja sam tebi 1000 put rekao da ti mene ne razumiješ. Ali sad ne možemo o tome raspravljati. Pardon, moram ići na jedno mjesto. Vi se sigurno ljutite na mene. Milostiva, bila bi velika šteta da ne napravimo još nekoliko snimaka. Joj, ne, to nije zgodno. Nemojte reći ne, ja vas moram vidjeti na samo. Ne smijem, šta bi rekao moj muž? Nemojte me mučiti. Dakle... Ne znam. Za jedan pogled oka tvog dao bi život, dao bi život. Za jedan pogled oka tvog dao bi život, žiča svoj. Za vas je zbilja šteta, milostiva, što se niste posvetili pjevanju. To vi meni samo laskate. Ja sam 4 godine peval u zboru. Peval sam bas. To su bila vremena. Bez tebe, draga ljubljena, ne mogu živjet, ne mogu živjet. Bez tebe, draga ljubljena, ne mogu živjet, moram mrijet. To je bilo dobro, moj gospodine. Kugrom! Čujte, Fulir, vi dobro sekundirate. Svaka čast. Ja mislim da je prije bilo bolje dok je vodila milostiva gospođa. Ovo je pjesma u kojoj mora voditi prvi glas, a bas samo sekundira. Zašto? Jer to je tak.
Slušajte vi fulire. Nemojte vi mene učiti, vi nemate pojma o pjevanju. Oprostite, ali to valjda znam. Ma kaj vi znate, kažem vam da nemate pojma o pjevanju, samo se pravite važni. Kaj prplate. Franjo. Ja vidim da je ovo vino dosta jako. Kakvo vino? Kakve veze ima vino s tim? Tebi se zbilja ništa ne može reći. Nemoj ti njega braniti. Neće meni ovdje niko soliti pamet. Nisam ničiji šmrkavac. Ja mislim da bi sad bilo vrijeme da ja idem. Pa idite, ko vas drži? Ali Franjo, kako možeš? Ja sam previše dobro odgojen i ispod časti mi je da bi se ovdje svađao, ali ja vrijeđanje ne mogu trpjeti. Milostiva gospođo, klanjam se. Zbogom. Moj naklon... Idite, hvala kaj vam nisam razbil gubicu. Vi bute mene učili. Fakir je. Kome ste to rekli? Vama, kaj mislite da vas se bojim? Otrevrit. Vi prostak neodgojeni. Fuj. Kaj ste rekli? Tata vam je prostak. Frano, dobro ste mu povedali. Fakilu, da je samo čvrgnut, ja bi mu pokazao. Suseda. Je li on mene zadrkival? Samo reci, sutra je mrtav. Da mi nije zbog mine, bi ga rastrgala. Ajde već jednom spavati, dosta je cirkusa. Ja sam umorna. Vidiš, a ja nisam nikad umoran. Ja imam još toliko snage u sebi da bi mogel sve ovo razbiti na komadiće. Zapaliti sa šibicom i reći: dajte mi avion, idem dobrovoljno za avijatičara u Abesiniju. Ma kakav avion? Daj se opameti već jedanput. Trebalo bi ti imati tu pamet koju ja imam, pa bi ti u kuhinji nad štednjakom podigli spomen ploču. Ako ti misliš da je taj fulir pametniji od mene, onda se ti jako varaš, draga moja. On je jedan fini gospodin i ne govori gluposti kao ti. To je čudno kak se ti za njega zauzimaš. Uvek se ti zauzimaš za strance, a protiv mene. Gdje je moja mladost? Perice, ne s nožem. Kakav ti je to danas grašak? Zakaj? Tako je tvrdi da me već želudac počeo boliti. Draga moja, kad ti pojedeš 3 tanjura, morate boliti. Ako vam previše pojedem, ne morate me više zvati na obed. Dosta ženski. Čuj, Mina, kad si već tu, šteli bi se s tobom porazgovarati o jednoj ideji. Ja, a kaj je to, Franjo? Kaj ti misliš o onom fuliru? Fuliru? Ja, mislim, kak se on tebi sviđa onak, ko muškarac? Opet ti počinje s tim. Ti se ne moraš u to plesti. Pitam Minu kak se njoj sviđa. No, onda? Pa sad, kaj ja znam? On je zgodan čovjek. A zakaj ti to mene pitaš? Kaj ti on mora ti kaj spominjal, ha? Ja mislim da bi on bil dobra partija za tebe. Bolje ga nećeš naći. Opet ti počinješ s tim glupostima. Zakaj bi to bile gluposti? Pa nije on nikakav šmrkavac da ćeš mu ti određivati ženu. Pa možemo se valjda razgovarati. Kaj ne, Franjo? Niti valjda krivo. Gluposti. Ja samo kažem da pravite ražanj, a zec vam je u šumi. Vidim ja već dugo da sam tebi na putu. Zato si danas iskuhala grašaka jer znaš da ga ja ne volim jesti. Ak je tak, molim, mogu ja i otići. A šta se odmah uzrujavaš? Pa nisi ti nikakva grofica. Vidi ti nje. Pa da čovjek može u svojoj kući reći šta misli. Ti si već i doma imala najduži jezik. To ti i mama uvek govorila. Da nisi tako bezobrazna, bila bi se i udala. Nije čudo da te nitko nije htio. Kaj si to rekla? Ja da sam bezobrazna? Ti prostača jedna! Ja prostača? Franjo! A kaj ti sebi utvaraš? Niš drugo ne delaš nego se cijeli dan gledaš u špigl. Može mi bit, pa šta? A kad si zadnji put obrisala prašinu, ha? Pogled! Po tomu vidiš koliko vrediš. Ma ček. Franjo! Pardon, Mina. Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam. Tak. Hvala vam lepa na ručku. Više me nikad ne bute vidjeli. Je, zbogom. Zbogom. Sretan put. Zbogom, hvala. Samo odi. Nisi ženska, rastrgali bi te na komade. I zbogom za uvek.
bar će biti mira. I onak sve odnese do čega dođe. A ne boj se ti, nje se nećemo tak lako rešiti. Vidiš da ona moja ideja uopće nije bila loša. Kakva opet ideja? Pa to s tom i s Fulirom. Čula si da on nije oženjen. Znaš li da bi se tu nekaj dalo napraviti? Ajde, ne benavi. Ništa. Već ćemo mi njega pronaći. Čuj, jedem malo prek k Šidaršiću. Tamo gdje u šumi lišće šušti, a cvijeće traži sunca sjaj, mjestance jedno znadem puno draži, što pruža meni raj. Tamo ti ćeš gledat kako sunce kroz guste krošnje divno sjaj i svojim zlatom miluje ti kosu, dok tebi pjevam ja. Zar ne znaš da tebe obožavam, jer tebi me zove ljubav prava. Zar ne znaš da tebe silno volim, bez tebe ne mogu snivat, ne mogu radit, ne mogu živjet, zato budi samo moja. Mama, i meni je žao što nije bilo gospodina Fulira. A zašto bi on bio tu? Tako sam se sjetio. A hoće on oženiti tetu Minu. Hajde, šuti, molim te. I drugi put nemoj prisluškivati sve što se govori. Il će doći, il ne doći, čuj. Onako, gospodička. Klanjam se. Gumbaka je teglali. Karlek. Doći, il ne doći. Karlek. Čekat ću ga do polnoći, čuj. Luke, Čuj me, idemo na savu. dragi, čuj. Kaj su se već pomirili, a vrag bi ga znal. Tu divnu noć za ljubav Bog je nama dao, jer on je dobro znao, u tom je sreća sva. Ta noć na moru dušu opanja, a slatka ljubav srca nam spaja. Noćašću draga tebi šaptat nježne riječi, noćas ti moram reći koliko te ljubim ja. Fulir! Fulir! Evo Fulir. Gde je? Fulir! 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 Nema ga! Ajde, idemo. Ne znam kam je nestao. Taj Fulir ko da je u zemlju propal, baš čudno. Mali, potuš, da te opere. Potuš! Potuš! Možda se taj Fulir na mene srdi kad ga nema. Baš je šteta kad ga nisam našao. Bil bi se s njim razgovaral o Mandžuriji. Danas je bilo nešto tomu novinama, ali dosta nejasno. Mama, idemo kući. Pa čekaj, još nije kasno. Meni je dosadno. Za šta? Idite vi.
A ja ću ga još malo potražiti. Možda ga negdje pronađem. Znači, ipak važno je, radi se o mini, ne? Budete mi dali još jednog gospa. Je mišt? Da, baš mi dobro paše. Izvolite. Hvala lepa. Franka za pol sata, pa to je čisto izrabljivanje. A kaj bi ti štel, ha? Još ispati celu noć za banku. Pa nije ovo hotel. Kurva! Idiot. Kuš! Dobar večer, gospođice. Moj naklon, gospon Šaptanek. Lijepa mesečina, ne? Da, baš gledam. Da. Laku noć. Laku noć, gospon Šaptanek. Nisam ga našel, ali to ne znači da je sve izgubljeno. Ti si stara pijanica. Ne, popili smo samo 1 litru, časna reč. Razgovarali smo o Mandžuriji i o Japancima. Kad ti verim. Tebe to ne zanima, ali mene da. Ti nemaš pojma da postoji žuta opasnost i da će žuta rasa osvojiti cijeli svet. Da, i zato si se ti morao napiti. Vidiš kak ti meni ne razumiješ. Kad ti kažem da uopće nisam pijan. Evo gledaj, mogu stajati na jednoj nogi koliko god hoćeš. Ma, hajde, ne benavi, nego lezi. Šta je to? Nemoj se srditi. Kaj te ni sram, probudit ćeš dete. Tata kaže da se gusenica preko noći pretvori u leptira. Baš me zanima kako se to dogodi. Slone, pijani, mir! Belega, Petko! Belega, Petko! Kuku, kuku! Belega, Petko! Belego! Petko! Kuku! Perice, idemo jesti. Perice, daj mi te. Dubja. Hoćeš još? Da. Sremi si. Ana! Franjo! Jezus Marija, kad sam se žurila. Sve mi srce lupa. Deco, draga, ja se više ništa srdim na vas. To je bio sve jedan mali nesporazumak. Ana, pogledaj, kak ti se sviđa moja nova klajna, ha? Sama sam ju sašila, samo mi je hundička skrojila. Franjo, kak se tebi dopada, ha? Je dobra, ha? Tak, kaj to, šarani? Aha, fina. Da, ti znaš da ti je naša kuća uvijek otvorena, ali ipak nemaš pravo meni prigovarati za prašinu. Pa to sam ja samo tak rekla. Prašina se brzo nakupi, kaj ne? Kaj, limun? Znaš, Ana, kog sam danas vidjela u Ilici? Gospodina Fulira. O, a gdje si ga vidjela? Baš je išel u Jägerhorn. Joj, kak je to krasan i fin čovjek. Rekel mi je ovak, also gospodična, ova haljina vam jako lijepo pristaje. Časno reći. I niš drugo nije rekao? Kaj znam, spominjali nekakav nesporazumak sa Franjom. A kaj je to bilo, Franjo, ha? Ne znam, nisam mu ništa takvog rekel. Kak nisi? On je osjetljiv čovjek, a ti ga stalno loviš za reč. Pa da, Franjo, to nisi smel. To je onda čovjeku neugodno, ne? Da, samo on se mora odučiti toga da mene stalno ispravlja. Inače, ja se s njim jako lepo složim, ali to ne ide. A zašto ti moraš uvijek biti u pravu? On je pametan čovjek i mnogo toga zna. Pa nisam ni ja glup. Ma nisi, Franjo, ne daj Bog. Ja samo velim da nije zgodno da je tak ispalo. Šteta. A baš je u nedjelju u Maksimiru zabava. Budete vi išli? Kaj bomo išli sami? Pa možda gospodin Fulir ipak dojde. Neće doći. On ima ponosa. Joj, škoda. A baš bi bilo lepo kad bi on išel s nama. Kaj ne, Ana? Perice, ti opet ništa ne jedeš. Šta to imaš? Ništa. Daj to ovamo. Brzo. U ime oca i sina, pa šta mi još nećeš donesti? Daj, prati ruke, brzo. A veliš da si ga vidjela kod Jägerhorna? Je. Kaj? Viš.
Kad Taube dva, mi sretni smo bili, z jednega peharčeka, mi skupa smo bili. U to ime živjeli. Daj nam još 2 špricera. Meni prosim malo više sode. Prosim? Gosponu malo više sode. Je. Vrak te gluhi dali stvorili. Ja, kad smo već na tome, moram vam nešto reći, dragi Fulir. Vi poznate moju ženu, ne? Je. Milostiva je jako simpatična i fina. Drago mi je da vam se sviđa. Ali znate, i Mina je jako fina ženska. Ko prosim? Mina. Pa to je sestra od moje žene. Pa vi ste se upoznali s njom. Pa je. Imao sam čast. Čujte, ona vam je jako dobrostojeća. Pa nemojte. Onako u poverenju. Znate koliko ima na banki? Nemoj, to su novci kad je ona prodala kuću i grunc. Ja, hvala Bogu, nek ima. Bu se ženska lakše udala, ne? Živjeli. Pote, Fulije, pote, samo izvolite. Čujte, tu. Samo napred. Evo ga. Vojnaka, joj, ipak ste došli. Mi smo već kod Šnidaršića rešili sve što se tiče prošle uvrede. Da tebe ne moramo s tim gnjaviti. Što ne, Fulir? Je, jasno. Ima li milostiva možda malo paprike? To bi mi jako dobro došlo. Naravno, da pače. Sad ću odmah donesti. Pogledaj, usput imaš li što za jesti. Ne, hvala. Ja nisam došao jesti. Hvala lijepo. Kistija. Sedi se. Luhen, bravo. Micica. Ezo, milostiva, zahvaljujem. Ovo je zaista bilo dobro. Izvrsno. Samo šteta da niste došli ranije, već se sasvim ohladilo. Ne, zaista, milostiva. Šarani su bili komilfo. Je. I ja kažem da su ribe bile izvrsne. Imamo isti ukus, gospodin Fulir. Šaran mora plivati, a ovdje se niš ne pije, a? Živjeli. Pa se kucnemo, tak. Gospodična? Dost hvala. O, živjeli. Je pa kaj, Fulir? Kaj ne mo pevali? Zaista žalim što danas ne mogu pjevati. Boli me grlo. Jezus Marija. Ali bilo bi mi drago kad bi pjevala milostiva gospođa. Pa ako ste vi prehlađeni, ja ću rado pjevati umjesto vas. Samo ne znam kaj bi Ana, falu, ne? Dobro. Za svaku dobru reč, kaj reći si mi znala, za svaki pogled tvoj, za svaki smeh tvoj fala, tak malo dobrega v življenju tu se najde. I če sunce čas za oblak tak izajde, a ti si srce mi, tak puno sunca dala, kaj more ti ne kreć, od svega srca hvala. Kak je to bilo lepo. Kaj ne, gospon Fulir? Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala. Ti imaš sluha ko stara cipela. Kak može biti tak bezobrazan? A kak vaše grlo, gospon Fulir, jako vas boli. Fulir, u zdravlje. No, ako vas boli grlo, to ne znači da ne mrete pit. Fulir, pogledajte. Kaj prosim? Sablja.
A kaj vi imate sablju? Je, s takvim sabljama su naši stari ratovali protiv Turaka. Sjećam se. Gde su ona vremena? To sam Franjo. Znate da ste vi zbilja zgodan čovjek. Poštenje vam se vidi iz očiju. To ste jako lijepo rekli. Je, čuj, ja sam pošten, ali vređati se ne dam. Ja sam mekan ko janđek. Ali kad se rasrdim, onda sam ko lav. I pripreman sam čovjeka rastrgati na komade. Nemoj, Franjo, prosim. Budite radije lav u svom uredu. Tamo se ne usudi tražiti ni povišicu. Kaj, ti to ne razmeš. Tata, daj meni. Je, dragi moj Fulir, prošla su ona lepa vremena starih vitezova. Joj, uvek žalim kaj nisam živel u ono doba. Kad ti štel malo mira, samo si dignul most na kuli i pišite me vric. Ali, Franjo, kako se možeš tako izražavati? Moderni život zahtjeva sasvim drugu arhitekturu. Danas umjesto kula neboderi od betona i stakla. Te kuće izgledaju ko škatule. Nije me majka zato rodila da živim u škatuli, ne? Nemojte. Ipak je lijepo živjeti u neboderu gdje ima zraka i sunca i pogled se pruža na sve strane. Ja sam, prosim, jedanput živio čak na 17. katu u jednom hotelu u Milanu. Jezus Marija, tak visoko. Je, vi nemate pojma kako je to. Ovdje se samo priča, a ništa ne pije. Žili? To nesretno piće, pa nije sve u životu samo piće. A što tebe smeta ako si ja popijem čašu vina? Ti meni uvijek moraš pokvariti veselje. No, očarana se ne mora tako uzdisati, to nije tak teško jelo. Ne uzdišem ja od hrane. Pa čovjek ima i osjećaja, ne samo želudac. Pa i ja imam dosta osjećaja, a zato ipak ne uzdišem ko baba. Ja sam ko od železa. Verice, skoči i donesi još 1 litru. Kako je život tužan. Čovjek bi se najradije objesio da nema ideala koji u životu pred njim blistaju kao sunce. Da. Teško je ljudima koji žive osamljeni. Ja se čudim, gospodin Fulir, kako to da se vi niste do sada oženili? Ne pitajte. Rijetko čovjek u životu sretne ženu koju bi mogao obožavati. Pa ima žena koje su vrijedne da se čovjek u njih zaljubi. Samo to su obično skromne i ne tjeraju modu, pa ih je teško zapaziti. A valjda ćete i vi naći jednom onu pravu. Da. Ali ipak su rijetke one koje u sebi imaju pravu ljepotu i uzvišenost. Je, i ja tako mislim. Najvažnije je ono tu, unutra. Ja se zato nisam udala što naši muškarci ne gledaju na djevojci srce i dušu, već samo haljine, da oprostite, noge. Dobro, Fulir, pa ni vrag da ne bi mogli bar jednu tiho zapevati. Nemojte se ljutiti, ali ja vas sad moram napustiti. Zašto? A ne, ni govora, pa tek smo se počeli lepo zabavljati. Meni je jako žao, ali ne osjećam se najbolje. Bojim se da sam čak dobio temperaturu. Jezus Marija, istina? Pa tome se može lako pomoći. Može vam moja žena skuhati čaj. Pa da, vrlo rado. Ne, milostiva, hvala lijepo, nije potrebno. Nažalost, ne mogu ostati. Kisti Hans, Ja ću vas ispratiti. Fulir, kad ćemo se onda opet vidjeti? Franjo, možda u Maksimiru na zabavi, ha? Pa da, to si me dobro sjetila. Dođite s nama u nedjelju u Maksimir na zabavu. Ja vas pozivam. Gospodin Fulir, bilo bi nam jako drago da dođete. Ja bi se jako veselio ukoliko ozdravim. Kisti Hans. Doviđenja. Dođite svakako na zabavu, prosim lepo. Kak vidiš, ovo se dobro razvija. Jesi vidjela kak te lepo gledam? Je, a kaj ti, Franjo, stvarno misliš da bi tu moglo tak nekaj biti, ha? Kaj se tu ima misliti? Pa to je gotova stvar. Samo i ti bi trebala biti onak malo poduzetnija oko njega. Ja, a kak to? Pa daj napravi neke ženskosti, neka ja znam. Pustina, otkako sam vas upoznao, ja više nema mira. Jučer sam cijelu noć mislio na vas. Lijepo je da bar netko na mene misli. Nije to nikakav život za vas. Vi ste jedna profinjena duša. Vi me svađate. Dosta patim. Možda ste i vi na mene mislili. Moram ići unutra. Kad ću vas vidjeti? Sada vam ne mogu ništa reći. Ali doći ćete opet, zar ne? Svakako. Za vas bi bio pripravan učiniti sve na svijetu.
je nešto lijepo. Isto tako. Laku noć, suseda. Laku noć. Ja ne znam kaj je bilo tom fuliru. Meni se čini da on ne zna piti. A možda mu je vino bilo prehladno. Zakaj nije rekao? On je osjećajan čovjek i takvi ljudi su obično osjetljivi. Osjećajan čovjek. A kaj sam ja, krava? Dobro, dobro, nemoj se odmah uzrujavati, nego lezi i spavaj. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Baš si mislim o Mini. Kak bi bilo lepo kad bi si sirota našla muža. Ne može ženska uvijek živjeti sama. Znaš, večeras mi se činilo da su se već malo počeli gledati. Ko? Opet ti počinješ s tim glupostima. Reci ti kaj hoćeš, ali meni ipak izgleda da će ta stvar upaliti. Nisi ni ti bila Greta Garbo kad sam te oženil. Čovjeku treba kuća i komoditet pa se oženi. To tim više što Mina ima novaca u banki. Ne zanimaju svakoga novci. A, pardon, oprosti. To se ti jako varaš. Takvog nema kojeg novci ne zanimaju. Tak je to. Ljubim, jer ljubav krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Jutro se mama bila vesela i cijelo vrijeme pjevala onu dosadnu pjesmu Ljubim, pa sam se ja smio igrati s tatinom sabljom. Čujankica, kaj bi ja mogla sutra obući na zabavu jednu tvoju klajdu, ha? Nemoj mi sad prekapati po haljinama kad ni sama ne znam šta ću obući. Ova nije loša. Kaj je to sad moderni kroj? Baš ovu sam ja sad htjela probati. Pa kaj ti ni dobra ova? Meni moja nova ne paše na zabavu, a drugi su mi sve nekakve stare. Čovjek jedanput nekam ide i onda nema kaj za obleći. Ček malo. Kak ti se čini? Kaj? Pa kaj ja znam. Meni se čini da ti ova prva bolje paše. Misliš? Nije ti ova nekak malo preveć dekoltirana? Je. Ova žuta ti bolje ide uz lice. Viš? Sad sam se sjetil na kog vi mene podsjećate. Jedanput sam vidjel u novinama sliku jednog tenismajstora. Znate da mu vi dosta ličite. Je li? Pa ja sam dosta igrao tenis. Ja mislim da slučajno baš ovdje imam jednu sliku. Je. Kako je to lijepa igra, svi su u bijelo obučeni prekrasno. I kuhari su isto u belo obučeni, samo ti ostali u kuhnji. Kak je to lijepa muzika. Tata, je li to iz Lenskog?
Ne, to će biti iz neke druge opere. Hoffmanove priče Žaka Offenbacha, Hoffmans Erzählungen. Vi zbilja sve znate. Kaj govoriš gluposti? Ko more sve znati? Nema toga. Dobro, šta se uzrujavaš? Ti znaš da imaš prejaku krv i da ne smiješ jesti puno mesa. Danas si pojeo 4 šnicle za obed. Sad vidiš da ti to škodi. Ja se uopće ne uzrujavam. Ko se uzrujava? Ja sam samo rekel da jedan čovjek ne mre sve znati, pa bilo ne znam kak muda. Ja se ne pravim važnim, ali pročitao sam puno knjiga i držim da dosta toga znam. To mora biti krasno, kad je čovjek kulturan i naobražen. Možeš s njima o svemu razgovarati. Ja sam, na primjer, čitao knjigu Kak je postal čovjek. Tam sve točno piše. Kak su najprije bile ribe, pa kak su onda ribama narasle noge i tak dalje. Sve do čovjeka. To valjda nije ona knjiga gdje nekakav Englez piše da je čovjek postal od majmuna. Pisca se više ne sjećam kak se zvala, ali knjiga je bila jako lepo ukoričena. Pa će sa zlatorezom. Ne znam, ja sam tak čula. Bome, ak je on postal od majmuna, nek mu bude. Ja nisam. Kaj nego sam fulir. Svakako, svakako. Dakle, mi dva imamo u svemu jednako mišljenje. Ti nemaš pojma o znanstvenim stvarima, s tobom se uopće ne isplati raspravljati. Pardon, sad moram ići na jedno mjesto. Opet. Pa da, opet. Hvala Bogu. Joj, valcer. Ne, tango. A tak? Šteta kaj ne znam plesati. Nadam se da milostiva gospođa pleše. O da, naravno. Smijem moliti? Peco, ak nećeš pojesti, budem ja. Da ne ostane srčik, znaš? Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja. Milostiva, ja više ne mogu izdržati bez vas. Kad ću vas vidjeti na samu? Ta noć na moru dušu opaja, a slatka ljubav srca nam spaja. Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas mi moram reći koliko te ljubim ja. Perica nije htio jesti, pa sam onda ja, da ne propadne. Kaj ne, Mišek? Ti i Franjo bi pristajali jedno drugom. Ti voliš jesti, a on voli piti, pa bi se baš složili. Draga moja, meni je već dosta tog večnog predbacivanja radi jela. Ja se ne ufam prav više niti jesti. Pa dobro, šta se odmah nađeš uvređena? Samo sam tako rekla. Kao da ja ne znam zakaj ti mene stalno grizeš. A što ti to znaš? No, da čujem, što? Znam ono kaj znam. Samo zafali Bogu kaj sam ja preveć fina. Pak se ne volim svaditi. Brblješ gluposti. Po mom mišljenju, lijepe žene se nikad ne bi trebale svađati. One su stvorene zato da život uljepšavaju svojom ljepotom. Imate pravo. Vi ste stvarno kavalir. To mi čini zadovoljstvo. Danas je krasno vreme. Zar ne? Krasno, da. Krasno. Milko moja, 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 ti si Milko moja, 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 ti si Milko moja, 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 ja sam tvoj. Kaj? Hlače. Kaj lače? Dućan ti je otvoren. Nikaj zato, gazda je unutra. Ja, dogodi se to, ne? Ah, ti tvoji glupi vicevi.
Bog me Fulier, vi ste sasvim zgodan čovjek. Mi bi se mogli pobratiti ako nemaš niš protiv toga. Gdje ti je šaša? Daj. Ne previše. Tak. Oj, digni se. Sada daj ruku. Sad na X. 1, 2, 3. Sad se mu kušnuli. Tišina. Dragi naš prijatelju Fulier, dragi naš Ernest. Živio. Nina, bušte napila. Od onog prvog trenutka kad smo se nas dvojica upoznali, već od onog trenutka ja sam osjetio ovdje u grudima kak mi srce šapće. To je naš čovjek. Je! Čovjek kojega moramo i možemo s ponosom i vedra čela priviliti na svoje grudi, jer zajednički težimo za uzvišenim idealima. Dobro, kaj tebi danas? Držiš se ko kiseli krastavac. Bravo, Franjo. Krasan govor. Bravo. Čekaj, još nije gotovo. I zato mi je čast što mogu reći u ime svih nas. Samo izvoli. Dragi naš Ernest, dobro nam došao. Živio. Čekaj još. I drago mi je da te mogu pozdraviti među nama, tako reći, kao člana naše familije. U to ime, živio! Sad si zemlji. Živio. Krasan govor. Tebe bi trebalo postaviti za gradonačelnika. Gospodična, milostiva. Dok imamo ovakvih ljudi, nećemo propasti. Taj bi govor trebalo staviti u novine. Perice, odi se ti malo tam igrat na livadu. Mi se imamo neke razgovarati kaj nije za decu. Ajde. Dakle, Ernest. Ništa. Ja bi se imao nekaj s tobom otvoreno razgovarati. To jest, štel bi te pitati kakve su zapravo tvoje namjere. Kakve namjere? Nemoj se sad praviti Engles, dragi moj. Ja imam dobar nos i vidim da se tu nešto kuha. Pa bi štel znati kako to stoji. O čemu se tu radi? Meni se čini da si se ti malo napio, pa ti se sad svašta mota po glavi. Da, i meni se čini. Tebe nis niš pital. A drugo, to nisu nikakve gluposti. Što ne, Ernest? No, mi se razvijemo, ne? Onda, kakve su tvoje kombinacije vis-a-vis naše Nine? Franjo, pa kaj to tebi pada na pamet? To se on šali. Tak je. Opet ti počinješ sa tim glupostima. Pardon, nisam sasvim razumio. Viš ga kak dobro glumi. Ko bi mu rekao? Franjo, nemoj. Meni je jako neugodno. Pa kaj ti ima biti neugodno? Viš da smo svi domaći. Čuj, Egon, ja mislim da ti je to zbilja dobra prilika. Istina, Bog, ženska više nije najmlađa, ali je još uščuvana. Pa kaj ti to govoriš? Čuj, nemoj se srditi, ali kaj je. Tebi bi novci dobro došli, ako ćeš otvoriti onaj svoj dućan. Mi neće slogu. Prosim te, nemoj, lepo te, prosim, nemoj. Pa kaj nemoj, pa smo razgovarali o tomu. Više nisi smel, sad si sve pokvaril, sve si pokvaril. Gospod Fulier, mene je tak sram. Mene je strašno sram. Sve si pokvaril, bedak jedan bedasti. Sve si pindorc jedan bedasti. Sve si pokvaril. Čekaj, kam bežiš? Pa čekaj, kam bežiš tako? Ženske kerefeke. Čuj, ona ti je još malo sramežljiva. To će proći. Ti vole pijani, sram te bilo. Svaku zabavu mi moraš pokvariti. Tičko mi. Znaš kaj, idemo se mi jednu zapevati. Znaš kak se ono veli? Ko peva, zlo ne misli. Pardon. Kota u beka dva. Idemo ravno u Abesiniju za avijatičara. Smiri, molim te, samo me blamiraš. Ti mene nikad nisi razvela. Ti si sretan čovjek, moj Fulier, jer tebe niko ne gnjavi. A viš kak je meni. Imaš pravo, Franjo. Ja tebe sasvim razumijem. Vidi kako nas gleda. Marš! Da, pusti me na miru. Dođi, ako si usudiš. Misliš da si Bog znaš šta, ako si od srebra. Figu! Odi malo, prilegni, barem dok milostiva napravi već. Znaš, meni već dosti prega glave onih računa u uredu. I zadovoljan sam kad se mogu malo zanijeti, a to moja žena ne razumije. Ajde, odi malo legnuti, to će ti dobro činiti. Čuj,
Znaš da si ti dobar dečko. Jesam. I da smo ga sa svećom tražili, ne bi boljeg našli. Ajde, Franjo, odi se počiniti. Ajde, odi. Perice. Spava. Perice, jel bi ti nama donio litru vina, ha? Hoćeš? Evo, izvoli. A mogu ići sa Sabljom? Ma možeš. Juri! Noćas ću, dragi, tebi šaptat nježne riječi, noćas ću tebi reći koliko te ljubim ja. Tu divnu noć za ljubav Bog je nama dao, jer on je dobro znao, u tom je sreća sva. Što vi to radite? Ljubim vas. Aj, kako ste vi zločesti. To si nisam mislila. Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi, noćas ti moram reći koliko te ljubim ja. Što ćete vi o meni misliti? Suseda, kaj je to gore? Tuče ju se. Ja bi te zadavio kad bi se to smelo. France? Kaj, France? Čekaj, da ti ga... Čekaj, smeni oka stisnuti, a već mu drugi počne pipati ženu. Franjo, čekaj. Franjo! Kota obeka, dva... Prava jedna. Ti si za mene ni! Ja ću tebi pokazati, gdje mi je sablja? Tata, kod mene je! Aj, sin! Je li otišel? Da. Je li zbilja otišel? Perice, reci ti. Je! No, to još nis doživjela. Ni ja. Tebi nis ništa rekao. Kak moreš ti ko udata žena dozvoliti da te on ljubi i pipa? I to još u mojoj kući. Ja sam se branila. Ja baš nis vidjel da si se ti preveć branila. Ne dolazi mi više u blizinu. Među nama je svršeno. Ali tata... Ništa, tata. Neću se rastavljati radi deteta, ali za tebe je ko da smo rastavljeni. I beži mi iz očiju. Tata, donio sam vino. Perice, što ne da ti mene voliš? Perice, ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce. Neću, tata. A smije se sutra igrati s tom sabljom? Ti si mali bedak. Oj spavati. Hoću biti sam. Niko ne vidi kak je kod mene tu unutra. Prokleti fulir. Ulovit ću ja tebe.
Za mene ne treba kuhati. Ja sam od sad mrtav. Idem Šinderšiću na gulaš. Dobar dan. Gledam se. Reko, dragi, da će doći, čuj. Moja je ženica, ptičica, selica, radom je gnjazdo. Sad grli jednoga, pa onda drugoga, ljubi dušom svom. Ljudi mi šapuću, da trpim papuću i naravi rog. Ženica brani se, ljubim ti bliže, to nam nalaže Bog. U tom kukavica kuka, bez dečka bit, svakoj je curici muka. On nek je glup, suko komarac, kakav je takav je, ščepaj ga, ne daj ga, jer je muškarac. Da? Samo čas, presplačim se. Tata, idem ja s tobom. Ti nemaš tu kaj tražiti. Odi doma mami i reći da smo si sada kvit. Dobro. Bože, gospod Šafranek, izvolite, dobar dan. Izvolite, gospod Šafranek, uđite. Oprostite, mi se ne poznamo. Zapravo, mi se već poznamo, ali se još nismo službeno upoznali. Ja sam Šafranek. Drago mi je, Marijana. Izvolite. Čujte, to je malo komplicirano, znate. Ak bi se mogel sesti. A je, kak ne, samo izvolite. Ja bih vas molio, gospođice, bez uvrede, da zatvorite prozor i spustite zastor dole. Onak, kako to kod vas već ide. Zake, gospod Šafranek. Ja bih vas lijepo molio da mi to učinite. Ja ću platiti koliko košta. Ja znam kaj je red i poštujem vašu tarifu. Pa dobro. Oprostite, gospod Šafranek, ali meni je to malo nezgodno. Pa znate kakvi vi ste iz kuće, kaj bu rekla vaša gospođa. Kad se toga tiče, s tim si vi ne morate razbijati glavu. Naime, upravo o tomu se i radi. Samo vi zatvorite prozor i spustite zastor. Vidi ti vraga staroga. Ne znam kakav je kod vas običaj, koliko to košta. Pa, ovisi. Čujte, ak bi ja ostala kod vas tak jedno pol sata, recimo, jel bi bilo dost 50 dinara? Ne, gospod Šafranek, pa to je puno. Ne, čujte. Ja nisam škrt. Izvolite i hvala lijepa. Gospođice, ako vi imate kakvog posla, ja vas ne bi štar zadržavati. Ja ću ovdje mirno sjediti koliko smo se pogodili. Za kaj se smijete? Ja čujte, gospod Šafranek, pa mislim sad vam je već svejedno kad ste platili, ne? A ne. Svaka čast, ali hvala lijepa. To je samo zbog osvete mojoj ženi. Franjo! Franjo, izlazi s mjesta van, kar te nije stid. Gospođo, ko ste vi? Ja vas ne poznam. Znaš ti dobro ko sam ja, s mjesta izlazi odavde. Možda ste vi gospođa Fulir? Pozdravite vašeg supruga i recite mu da ću mu za imendan glavu razbiti. Draga moja, ne vrijedi jedan prostak, jedan. Evo je prasica. Evo ga, evo i njega. Kako su strane? Kako zramoza? Pa pustite me.
Jučer je tata otišao k Šindrašiću na razgovor o društvu naroda i o razoružanju. Tamo se dogodila važna stvar jer je došao gospon Fulir. Onda je gospon Fulir tati sve lijepo rastumačio, pa su se tata i on opet pomirili i poljubili. Što je još bilo, ne znam. A ono što ne znam, ne mogu napisati u dnevnik, jer bi to bila laž.